12:30 болайын қалды. Тамақ даяр болды ғой. Birinchisi, bugün ormanın sonu 121. Birinci, 5'inci, 7'inci, 9'uncu stolduğu 28 kişiye dayardadık mı da? 15'inci stolduğu 112 kişiye dayardadık. Birincisi rasonlik bolmadı. Dayar oldu mu? Rasonlik'in sastavında et, gürüç, kartoşka, arbusta, salyonli koşuldu. İkincisine 15. stolgu balık, salatlar menen salattın sastavında kızılca, kapusta, tür, ukurop, petruşka, saviz koşulat, may koşulat. Takşılar bugün takattılar, tabaktı men özüm hazır karıp duram. Parsiyonluk menen tarkataldı kızlar. Baldarga mantı, birinci, 5'inci, 7'inci, 9'uncu, 13 doldurgu mantı, ikincisine. Bu marazilikdeki et. Biz bir cumasına bir jolu tenderçiklerden alırız. Bir cumasına pandemik kasayana alıp gelir. Bir cumasına 90-100 kilogram et getir. Bu холодильникте slivichniy mayın sakalat, slivichniy bağı 72% Krestiyanskiydi, Belolovskiydi top koşondoy işletiriz biz. Bunu erteminin oğullarına günüge kaşa, maloşni jasap veririz. Bir gün şiri gürüç, bir gün tarı gürüç jasap kaşa veririz süt menen. Bu холодильникте olsa cumurtqa saktayız. Cumurtqаны cumasına 2 jolu, ikinci tamaka, 15. stolunda ikinci tamağına işletiriz. Baldardın bilinçik jasap veririz, tiftel jasap veririz, oşu işletiriz. Buldagı cumasına 2 jolu gelir. Tenderçikler alıp gelir bunu dağı. Bardıq produktu sertifikatsız alınmaydı bizde. Sertifikat menen gana tekşerip görünen alabız. Bu yetti ki dağı oşu bütün laboratoriyanın sertifikat menen gana alabız. Bunu salbayız. Orlarga gününe 200 gramdan nan veririz. Abette tarqatamiz, tarazaga koyup, orun sanına qarap, mantip algan сотрудниктер фамилиясын қолын koyup, eseptep, mantip tarazaga koyup turup beririz. Порционник менен беребиz, порционникке канча отделенияда канча оор бар, мен жазып коем бир күн мурун. Бул мына сметана менен тоор, эртең мененкиге жазып атам мен, эртең мененки tamamına oğullarga veririz. Smetana toğruktu. Smetananı 25 gramdan, toğruktu 40 gramdan veririz her bir oğruğa. Nan menen, çay menen, erte menen. Bu oğulların 15. stolun birincisi. 103 oğruğa dayardaldı. Rasonlik dep koyuyoruz. Bunun sastavında gürüç, agurtça, servis, tür, et bu жерге азыр 5 kilogram et koştuk. Men herbologiyada иштейм. Азыр 12:30 тамак бере турган убагы. Азыр нан алабыз. Наракчактан суюгун алабыз, бу жерден нан алабыз, творог, сметананы алабыз. Анан больнойлорго апарып беребиз. Мен тамак албатам азыр. Баарыбыз өчүрт менен алабыз. Мен азыр компотум алам. Первый второй 15 столдун тамактарын алам. Компот. Азыр больнойлорго берем. Канча больной бар?
Balinoylarım bugünküge 19 eкен. Ar birine 110 gramdan balık berem. Kamında 140 gramdan deyt. Ana pişkandan keyin 25 gram 30 gram azayat deyt da mağa çıkındı. Oşoндуктан 110 gramdan balık berem. Salatı menen. Salatlarında barcak vitaminleri var. Kapusta, kızılça var, saviz var. Көп vitaminli tarmaktарды beremiz. Balinoylarımızga. Tamam, rasolnik yok. Tamam, evet, masta bakın. Suyu kaşığımız. İkinci tabağımız balık eкен, salatı menen. Mağazımız o kompot. Nandarın güzel. Ben Razakova Nurila Çalmayır'dan geldim. Tüdüğüne şöyle. Başım ağrıyor, epilepsiyam var. Başıma infarkt alganman. 4 ayda birden gelip jakıp turam. Hasan aka uşo epilepsiyamı kaldırdı. Daha şükür birinciden Allah'dan, ikinciden Hasan akadan şunday olbay жақсы болуп атам. Suyunkan iyice, medsestralar, sanitarkalar bari жақсы қарашат. Тамақ ашы дағы мұрылыққа қарағанда аябай дамды болып қалды. Үйден келген тамақтарды кейде ішпей қалып атат. Мен Назаралиева Венера, мен да 2 жылдан бeri келіп жатам. Аябай жақсы қарашат. Рахмат врачтарға, медсестраларға. Тамақтары жақсы, үйдегілер ұрсаң ашпады деп тұрмай сұрап тұрышат. Мен Кеңеш айыл өкмөтүнөн келдим, Пустамагул Жанышбек. Bu yerге жатканыма бүгүн 4 күн болуп калды. Окаттар 3 мал берип атат, аябай жакшы. Биз узак жерден айылдан келиш кыйын, 3 күндө же 4 күндө бир келип калат. Ошол үчүн ушул жерде дайым укаты таяр. Медсестраларга, врачтарга рахмат, окаттарын тынбай ичкиле деп айтып турат. Плитасында чайы кайналуу. Эмелерибиз, жатаканаларыбыз таза, баягы тазалап. Kontrol жақсы, мурукадан жақсы, кыйла эле. Окаттар ham жақсы болуп калыптыр, балык берет. Бир мындай эмеден 2 мал окат берет, аветте. Сары кеч кортолору бар, атылары бар, аябай жақсы. Айылдан эми бизге ошол узак жерден азыраак эле келет. Мына ушул балсан тамактары менен тамактанып, жақсы Кудайга шүгүр, ушуларга рахмат, ушу бизди өздөрүнүн ата-энесиндей сыйлап атышат. Ona gördü. Oyunda gidire pasira ganege görünme kırbayın. Oturup söyleyemem. Maylı olarım. Uşunca yerdim kavgatkanlarga çoğun rahmat. Bereketini silerge versin. Şöntöğünü tola versin. Tuşmanına top bol, kursağına top bol, el yurtmene biri olurlar. Bunanda oturgan yerden tamak aşımızdan yok sürebil. Daim жақсы. İş yerden aşıp kala, jegenimizden aşıp kala, tamağı gengiri, jatıkkanamız gengiri, basak tutsak yolumuz gengiri. Жақсы, aябай жақсы. Bunanda özümüzün burasımız, mesleğilerinde çok rahmat. O ne gelpeygen gecegenine dağı rahmat. Can bolsa da, şaçın bolsa da gelip duruşta da göz gösterip, ahvalını surap durar. Жақсы. Rahmat uşuntup elde tutup, kança elder gelip atar, tutularının, bari usularının kolundan tazalanıp çıkar. Жақсы, ağzol toy verinse. Daim жақсылыкta olur, aman olur, birge olur. Tınçlılık olsun, zamanımız tınç olsa elimiz zaman. Rahmat kızlarım, ben uşunçalıya aytamam. Bu yıl bana şu
өкмөтүбүз менен президенттин менен баягы ушу айлыгыбызды бирок кыздардын аябай сүйүнүп турган мага. Больницабыз ушу начальный директорубуз келгенден баштагыдан тартиптүү болуп калдык. Айлыгыбыз көбөйүп кыздар барып сүйүнүп атат. Оокат болсо аябай жакшы болуп калды. 3 маал оокат берет. Наны даяр, даамдуу, биринчи, экинчи мурдагыдан мени өзгөрүп туруп, олар аябай ыраазы болуп атат. Балык берет, тооктун этин берет, кололорду, бантларды жасап берип атат. Баарын анан башка салаттарды берип атат. Олар да ыраазы, биз да ыраазыбыз. Айлык дегенден баштап айрыкча биз сүйүнүп атабыз. Реформа болуп атат. Жаңы директорубуз аябай жакшы иштеп атат. Тартипке түшүп калдык. Рахмат ушуга. Турабыздар. Айлык алгандан баштап кыздардын баары нерселери көтөрүп сүйүнүп атат. Менин келгениме 3 айдын жүзү болуп атат. Келгенден бери биздин Каракулжа районунун элинин жайгашуусу чачырагында жайгашкан аралыктары, айылдардын аралыктары узак болгондугуна байланыштуу бизге жаткан бейтаптарды тамакташуу маселеси кыйын болбош үчүн биринчи максатта биз Каракулжа ооруканасынын тамагынын сапатына көңүл бурдум. Азырында Кудай буйрса жакшы тамагы үйдөгүдөй жакшы тамактар берилип жатат. Өзүңүздөр да сураштырып көрсөңүздөр керек. Бейтаптардын баардыгы ыраазы. Биз биринчи максат ушу тамак ашты жакшыртуу маселеси болуп атат. Анан кече жакында 1 апрелден баштап президентибиздин демилгеси менен медицина кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлүп, Кудай буйрса медицина кызматкерлери дагы президентибизге, министрибизге ыраазычылыгын билдирип жатат. Мындан кийин мен дагы талап коюп жатам. Айлык акыбыз көтөрүлдү. Эми элдин ден соолугуна кам көрүп, активдүү иштеп бергенге аракет кылалы деп жатабыз. Кудай буйрса, көптөгөн пландар бар алдыда. Эми чекесинен акырындап кылып баштайбыз деп аракет кылып жатабыз.